Ndaba imithi yaseningi awuthathi lutho ilithenge kwaba akunesela Amen, amen, now, amen, 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 amen. Baushia, Amen. Siyabonga mkhandla omuhle kaThixo. Ngibona ke kuvuleka ithutshana. Okusho ukuthi bekulotsha ukuthi emva kaPhutheni angene umfo kaMchunu noma kaMajona. Siyabonga ke baPhutheni. Xoxo kuhle siphakona ngoNkulunkulu wabantu. Nakubantwana bakaThixo abalaleleyo uJehova bakhumbule. Amen. Amen. Akhomuthi abantu abaningi uNkulunkulu baphila ingqondo nemindeni emakubo babaqonda bamaxoxa ngoshembe kukhulunywa ngani sewisalele nje inkinga nje yomuntu mangaqondi ngoshembe kodwa abaningi omuntu othi akayiqongi kube mhlophe kodwa abaningi abantu sebeyazi ngoNkulunkulu abantu okuxoxwa ngaye asikho isizwe esingenawo Thixo waso kodwa thina sehlisela uNkulunkulu wabantu lo sixoxa ngayo ngishembe unyazi lwezulu oluphakathi kwethu kwanamhlanje lulapha emzini wengcwele ebuhleni bamaNazaretha. Amen. uThixo ngakhethi umuntu uThixo uthi mayefika umuntu lapha emhlabeni bese ethi mayefika ngale kwelizayo ebese ficwa futhi noma ficwa umuntu esihambile emhlabeni abuye umuntu azothi bantu bami ngale kwelizayo ngithema ngifika ngase ngifica uShem. Amen. Sisalela osimisoke Sawashia babe pusam samlandelo ayikhethi bala lamuntu noma ebukiphi inkolo noma inkonzo kiyo kodwa lapha eNazaretha uyadingeka noma ngabe kulonkonzo agogo noma kamkhulu wakho noma ankelo wakho kodwa ekugcineni mawumuntu oyisizwe sinsundu noma esimpisholo lapha kushembe uyadingeka. Amen. Ngoba lapha kushembe kakona esontweni ungazi ukuthi wena mina ngeke ngiye kwaShembe noma ngiyosonta khona kasisonte eNazaretha abantu kumele baqonde lokho. Ngani mawubuka lo mbombo wami umbombo wesonto lo ubuka awona nje umbombo wesonto lo mawuthi uyawubuka
ngakho abantu akabaqondi lapha eNazaretha akakusonto abafowethu kodwa ngoba silapha eNazaretha sizothetha amacala abafowethu ukuze nxa sifa sesilungisile ebese samukeleka emazwini nakwelika Shembe izulu singene ngokwenza kahle kodwa nalokuncenga njengoba ngikhona nje ngiphila singabantu siyashalela siwe ekushaleleni kwethu akabe khona ozoya kuye abese kugeza asusa utwayi kuwe ebese unomufa ufungenayo inkinga ebese ungene ezwini ngoba sinoThixo wethu osilungisayo senganeno. Shembe ukhona lami na yoba ngichaza nje kahle ukuthi ayeke noma ngake nendawo kodwa ekugcineni kuyakuphoqa ukuthi uze lapha kuShembe ukaxoxa ucele ekseni ukuthi khona indoda leyo ndaba ayikhona abantu sebeyayazi mangicabanga eyahamba yakubuza kuShembe yathi Shembe njengoba nje kuthiwa khona into ekuthiwa umdedele yini na umdedele uthi uShembe ufuna ukwazelana uthi cha baba ngiyafisa ngiqonde uthi uShembe mntanami umdedele ngoba kuzokuzela ebuhleli ngoba kumhlaka 1 ngoba kuzoba umhlaka 1 kusuke kuzongeniswa emndeni eyahamba yakwenzayo kodwa ekugcineni mawungafikile wasowungenisa owakho ugxotshwa ngenyawo lapha ngaphandle noma ngathi wahamba ugqokile kodwa ekugcineni yonke lonto leyo iyaphela uthi lo muntu baba ngakho ngibuza ngithe mangivuka ngavuka nowakithi umuntu egqoka into edabukile uthi kanti mase ngibuza wathi hayi nginjenje abantu ade bengena emasangweni bengigxoba benginyathela ngani ngoba ngilinde owakithi akuzange kufike umuntu enye indoda yathi mayifika khona siyanimema nje amhlaka 1 nonke umuntu noma kuthiwa unayiphi inkolo noma inkonzo yize Nazaretha la khona imndeni yakini ngoba lapho khona kayikho ilendoda mangenza umdedele ngolunye usuku ithi hayi khona into eyenzekalayo lana bo baba yoba ngaliphethe ubhokonye ngingalitholaphi yini kwenzakalani ithi no lezi imboko eniphethe bayaze bebehleli lembokweni iphethe ngibona amakhohla phekwazi amadoda phekwazo ngithi ngiyabuka hayi ngiyaxakwe letenza kanjani uthi ngiyafisa ngamweni ngiyalelo lami ubhonga ngalitholaphi masibuka kasiboni lutho mabebuka abantu ababoni lutho kodwa yena uvezele uShembe umvezeli iTV yasezwini abona into engabonwa wabona abantu abangaseke embukweni ephethwe ngamaNazaretha. Amen. Hayi bafethu ngani shintshe kulento esikiyo ngeke shokuthiwa usukhala shokuthiwa ukhala igazi ngeke mina ngitsheda ngiye kuShembe semningabi leminyaka manje uthi ngitsheda ngiye kuShembe ngizoyapha ngiye kuShembe ngalinganisa ngemini ngafika ne1,000,000 lakho uthi biya kuShembe ukhetha uShembe ne1,000,000 hamba ushone ngeke ungibone Nathi yabule mpilo ngiye kunalokho ingathi thuthu ngoShembe hayi ngalingqondo yomuntu noma ngokwenza ukuhlakani ngijoti ngisile ngoba egcineni ukusa kwami ngekwenze lutho njengalabantu abathwalayo mazi umuntu mayethwaliswe ecabangeni iphukuphuku nje zokuqala zokugcina Owona umuntu mayethwele yonke lonto asimasefili ihamba nayo okhomka kuyona yayo ugqilaza izingane zakho okunye kugcine kuyinyumba angazele yini lenyongo okuthwala omunye azatshela cha wena unganiki umuntu noyedwa umuntu imali kini umuntu umbone ephisana ngemali zonke izinkalo lana kanti yini uthwele mawuthi yalandela kubo kuyakhalwa emuva kubo kodwa lo muntu umi kahle uyabonakala futhi ngaphela umi kahle kodwa ayikho into ephethwe uye esijabulisa bomndeni jabulisa abantu bangaphandle yini ukukhohlakala abanye begijima zonke izinkalo bambedlala inyanga umuntu adlala inyanga uShembe khona bafowethu uthi yambuka omunye uze wahlina ubala yini bahambe behle nje abantu betapuze nje abantu hambe ekhohliswa zoba nesithunzi uzosabeka funa sikusabe khohlo nje sikusabe singakuhlonipha kuphela hayi sikusabe usisaba wena
hamba ukhohliswa ke baningi abantu ngangasho ngemini la kwaMnyando lamakhotheni amhlophe ngangquzulo okunye ngenqindi Mangabuza umqungu yabona mfowethu eDodla engakutshela lona la amakhotheni amhlophe mangiqhamuka abawu2 nokunye ukuthi kuyinduna khona lapha ko1 mhlamba akwazi labo oDodla no thusi bahamba bobabili mabehamba bobabili bese ngiqhamuka ngidabule phakathi nendawo ayibavulile ngavela ngadabula ngomfamajona uthi umhewu sidabulelana ngithi mangidabula nabafazi noma ngumfazi mina dilisa leNazaretha sengishilo uvela donsi isikhwama uthi usinike uzakwabo uthi yazama uzakwabo khona lento abantu kwenzelela abafana abaqhatho wathi uyazama ngombamba ngomphujela lapha wathi uyenza lokho ukuthi kuzine kuyinkinga kwase ngiyabula kwathi kuyashaya ngavala kadedela amasolohle impumpulo Ngathi wasengijima phe wakho makujabuka ijacket yakhe ilahleka lapho nali ibhande kufaka ibhande uDoti ngoba lamabhande alihlomekisa wasalaphi phansi ngesibhakela kodwa ufaka ibhande angifake ibhande mina Noma ndlala inyanga zinenza ilima hambe nidlonke ithuvu yonke indlela lena lithi ngoba ndlala inini ngoba nakho ufuna uba into ethile ungeke kwenzeke lutho yoncinda uzukhathale hamba uncinda yonke inyongo hambe lincinda awazi uncinda uncindani Lihlulo kuthenga izinto nisemakhaya noncindisa omama amayogurt nani hambe lincinda yonke indlela lezi nidla into ezibabayo fica umuntu uyahlina kodwa uthi ufuna lento imsizi okusiza njani into ubuhlina Thoda umubi somubi kakhulu ngathi mina ngisuthi wazi uthi wenzani hamba ukhotha mawuthi yamlande mawungathi yabuza lo muntu uzohamba ekhothisa nje uyayazi lento idalwa kanjani noma idalwe ngani mhlawumbe indlenja wazi uyahla nje uyamimilita Haya siqondeni bafowethu yoba sixoxe nje kanje siyanithanda ngengisho nisinikhonzile ngibizele ukuphileni ngoba ngeke kwenze lutho lapha eminyango ngale kwegama likaShem kodwa usizo uShem Umshumayeli 10 efesini asa izimpukane ezifile zenza amafutha enyanga yemithi anuke kabi nifunelane ke